Sanibona Kwa-Mhlaba Traditional Healers lo phamukweni uMamadlala. Ngicela labantu akade bezohlola la ekhaya during the year noma la months lawa adlulile abathole ama quotations mebefuna ukubhuka bangafona kwi-office line 031 054 5944. Nabantu abafuna ukuswatapha nokusifonela siyathola inambeni 083 512 0167 nenye inamba 071 293 6794. Nabantu abafuna ukuposelwa siyaposa through Pep no Pick and Pay. Bua Pep ucela i-store code mase siyasithumelela and mase siyasifonela kwi-office line ukuthi ikore yakho ifikile endaweni yakho because uMamadlala uyena odila nezinto lezi eyikhorerayo kaPep noma ungwataphe inambeni kade ngizisho. Nabafuna ukuvideo calla ufaka a proof of payment u500 rand sikufonela noma inini if ususendelile i-proof of payment and then mase usumkhulu identify proof of payment yakho mase siyakuvideo call mase siyakuhlolela ke kwi-video call. Nabathanda ukuze during this festive isikhona siyasebenza 9 to 6. Siyacela ukuthi nibe no festive mnandi nje siyanthanda Mhlaba sikhona siza abantu anytime office line siready ukusiza abantu and niba ngene festive nibe safe nibe ne festive emnandi siyanthanda kakhulu kaMhlaba siyabonga.